Kau nang di sana ngepon kok. Oh, nani panai pon pula tumang. Sampai nali tu mitang along di pasi kaca solo tanda rekor saki nali panai kau ceng man mate nali tu. Dua masih kena. Eno. Teng dom masih amani kira pun mat. Rat along. Aki me kami kema tuhan ke. Akeng lo. Video than là cái thằng Uthai saran la putu. than là. Yang lo rat tu sila puji. Ở nó theo than nó là than được. Anh nói. Sao Ê, bay được. Nó than rồi. As you can see that उसको थाने में लेके चलो Anong singnar? Una lah yang ke? Lang mili ke deh. Arta kon bak dong nang ni. Ini 26 Mana keceng ye kosong nang ni tu ko ke mana? Laci chau sing ni perang mana pasang tu nang ni tum kita masa masa pura blank fire up Leng kaya apa tadi? lapente de ke katai tom ni blank fire up lo cái ní chúng ta bom luôn cái tầm đấy còn đang quay luôn đang là cái gì quay chặt cũng được kalau pun làm sao để chọc chi mà tí tulang hala ari cả biển long là cái đam cho lấy phía pol là Ini talong di cái thang nó rất kỹ rồi là bảo quan pi này Chỉ đam năng phủ. chỉ đam nó chỉ đang nó pol Tuli rang nang tanang ni chok chela chọc chê là so cái tuli rang nó hai Jing hon tu nai ngia po lo. bang ta mày supreme court hai court này chỉ đam tuần gì làm làm việc này Meeting ni besok terus tomar ke bineta. ni odi den Nang la dulu. Ni penangana daga bangke pai pu kurun tu mangga mitang ahem tikup ci iri pen sibang. Mu kibang jilang aning kan kibang jilang ani bangke hala pai pu kurun tu nanang bardung haider na ma pusik ni liga mata dam. Sida isi ni ki duga bangke bini areng hu ki solo lagai ka tisong lo pulung dei tum get at nang yang arona be. Itum ke lagai ring hu ke sopu. Bangladesh long non education alam aputa ala dak military alam aputa. Hada ke open man sibang hulie hele uli nang a moi pusi open man sibang ki ap ki thi dum da dolo. Kasi non bangke bini tisong lo mangke nili phanang theng tot kali jong si komani jong si nang aphu pulung dang nili ci hodai pu. Nili prana me nili ci pipo. Sita labang so pran ka ci pia bangke je kar biara tum da matha nang ji je pinangan ayu to manggel ada ci pardon chora bang lidat dei khai phanjong si claim pg polo sacrifice pa me si claim pining imo ci dong prap si claim pining bini nili long ke claim ra pet man nili bangke nili tong ke imo ci dong prap si claim je thilo ci to dak si ci po breng ak ta dak si bijar ak je song pen si hilot polo nang da piklam itu makar bi kuna anang dengan si keleko je nang kimisen nang deng ki claim dia phananta itu mambong da ke ser ke hablong si tulang pultang ke bang ji lang generation bang ke kar biang kali mola bang so por bang ke tripura district da manda ji non tripura district nang manje phanda ke der dilo non tripura district nang manje phander dilo pulu nang pini ari langama ili tuma kati songlong anta ili tuma kenang so da ke songlong anta josi indeng so जो पुरनी लोग से जोंग से दोलांग पुल दंगे इली तुम आत्मा थानंगी abang ke ili तुम आत्मा थानंगी bang ke lagi dak si dut koklo isi ka paklang do karbiango termas council pen ka paklang do je labang su election lo pulo dangte pinangan force tu manai pinangan security tu manang ji si paklang kollo tante pini people lo inle dam ta airchak jo nangli phesa puri da mi ai athai han dabe ili tum dak si me karba kiso pulo dangte nangli tum hale dak force ki pidi phan mangai kaningri takar bi hian nang kapache theng ji nang kapather kapahap nangli tum nang ke patheng ji phan mangai force tu pulo dangte dak mang ni dasini ligi pui bo bangke but the authority, the police have been attacking them. Sir, when people go on a rally, the police need to announce once, that is, we request you to please turn back.
But there has been no warning. Why is that happening? Right to protest their rights. All the sections of many issues. We want to maintain the peace and unity, so we have to discuss all the demand. No problem. On behalf of the people of CM, I welcome to you all to discuss about this issue. So, sir, as you have said that as a CM of Karbi Anglong, you're welcoming the people to discuss about this controversial issue that is the PJR. So now the people of Karbi Anglong were protesting peacefully for the rally, going to the council to submit a memorandum. So why did the police stop them? I have to anytime you give me a memorandum, you also give me a memorandum. Yeah, so sir, Mana hele bano, niyong sila so biar ni so ni kita keblong ni pana apa? President of India, President Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma Phan memorandum se pon. Dan itong arms lagi pon gali, heli lagi pon gali, democratic arrangement se song ame lasi labang so bang democracy phan ke pon. Kilo kai bong bên này thèn mà. Phun thèn này luôn. Phun nó thèn này luôn. Cho lang tha Karbi ara tumban lang tha. Phun nó thèn ti dak dak de lo yo. Phun nó phang nu pi lak lo yo. Nang mek cari tino, nang mek
pinirani angke. Nito la bala ke song ang bom dari kim cicak nang bom lang nang. Nito patay ko ang si song nang alang. Dan program responsibility lo boni kitu mar kuato. Muama gimana kana sa? Ita blek hajar mari ase guli mari. Ye ko por gol dia ase. Marang por chuti gol thakele. Pipen lo ni nang theng kai bong ben mana theng ge. Sari pelo no da chen na se ke theng no no da so pin so muni sina ke theng na so theng no no kai bong ben Pakar biang lo rat pinang atum doan lang kami kai bong pen sikit theng lang Nona pilang nang be It's a law and order. Magic and Maris, Motaman Maris, Team Gordia Semo. Enjoy Mokomo Bisaru. Team Carbiang Long to responsibility. Doctor no hang. Man will have a bear. You did Mamu Maris or Moraja Hanobo. No, you did Maraja. Nalo देखो तुम्हारे बहन हला मानु कोन ভালো কইছে La fo injustice ke tu lagi mention ta kroi nang net dona tum lagi la pen Carbiang Automas council CM tunuram rong ha nang li la puson ka chok klem bang chok che nang li ka chang lu tang te itu ai forman ka che ha chun che pi ka bang ka phere pili ponon pili kai bong na thengon hile pe na mo tum ka che song lo kan ka te ek kana phalo na hile bang ka Orang di cuma kita metu. Wala boleh malo. Amlong caksaye. Kata song dak kela kali dah. Non pikir yang bang tulang bang ke hai ning kibi sikeme. Ning tulang bang rong hang ke hai ning kibi sikeme. Carbiang song ja pitum. Na bang so kata song kapa jusi kali lang lagi. Non e prank na song lang kata na dum kibi sikeme. Lapen. Kerang bilangan ni jauh patung Carbiang Automas council jauh Carbiang Automas council teman berji. Kerang itu Pini
Ivi big like a kali. Ivi big like a kali. Kailo is a kali. Mentuni tang kon pe. La penitum sangse. Ini tu indefinite non lipo. La bang so bijar along dia join si pini. Kal dia ratum khidu nai pe. Hala dak rengke sonda kalilang. Itu me prana cepat am nang jilang pe. La sila bagi mentuni tang tum project he dono tum. La pen kal biang long ratum nang bardo. Ke song nang lagi le prana me padam na me long ri bang tum rai come back nang ji. Long ri rai come back nang ji. We should protect our land and we are asking for our land right. And as soon as possible, the government of Assam and the Autonomous Council should immediately evict all the illegal settlers who are residing in Vijay land and Kironi and Uttar Balbi. That's it. And until then, our demand Nila tum memorandum